Hela September kisi khodoni KNU lokada so bu barala wala KNU gyodo lu sopugra tapo hogwo suke nube bu to khela pa pho yegya lu sikhi do pwa lu lokaka tuba tilu barawi lu ba ta ta o ti or pha do tapota lole ta kama sokita go ni la KNU tapo hogwo ko sa o kisi nube gla ko sa be kisi bu ti do no ywa ke tho wi lo so da lo ko re du tu ko re khlu tu do ko re to pha bu tuba tilu bara na to ge KNU te we ni la ti ta ma ba du pha kho si plot pha ta ta o le ta pa ko khar pha Tipu Tigamaro Tiorpa, Tahalodo Sabuka Purpa Bahago Kubericaba, Tatuta Pasico, Bahago Vanilla. Tane ho tapota lola tatula tatuta plago, Hibuko Poco Goro, Taluano Kota the Mugo Sabuko Puluku overpa, Tipurpado Tiorpa, let a Ketu Takaki Goluba Tapota Lota Master Pagipa Plaula. KNU do, Kuludu Tapa Sohog Warpapu, Tamila Hita Masone, Tukokata Matita Uho, Takrota Potetuko Tapasogi Bagrota Pagi, Dotamata Potetuko Uto Dagi, KNU Tevenilla. Gilimu ho tiko dot be pu pa khela de ko kwekha tu ba thilu bera wi tamasa software pha me de ne ba we clusa cluk do ba ne ta ke tu do solo go ko khwe tho be wi log wo phe ne de pha pu ko kwa so me ba ta ko ta khela ni ji de pha pu ge ba mu so bu gro ba thwa ko bu da ma sa ta de po te ko be da UNO cha bu ba phla we phe last September kisin mi to ni lo